Moreki ra amohela lo ananela ha ile mona buhile kgaso ya rona ya ditaba tsa Sesotho phirimaneng ena ke tla di hasa le mosebetsi mmoho le Naileng Agostini Tlalo pele re kena ho tsona ka botlalo tse itlhommeng pele ke tsena. He was of a generation that came of age as our democracy was about to dawn. Lengo sa Afrika Borwa France na Timthethwa le bolokilwe ka jeno kwa Mbonambi. Tsa ka jeno re dithagola ka tse re mo presidente Cyril Ramaphosa o tholeditse na Timthethwa e le mosebeletsi wa setjhaba ya neng a iteletse mosebetsi wa hae ha fana ka bua tshebeletsong ya lepato e bileng kwa Mbonambi provinceng ya KwaZulu-Natal mo presidente o buile ka bophelo ba Mthethwa le boikitlaetso ba hae metheong ya ANC. Presidente Cyril Ramaphosa o boletse hore Mthethwa o neelane ka thuto ya bohlokwa ka ho ba sebete le ho se lahlelwe ke moelelo wa ho ba karolo ya ntwa ya tokoloho. He was of a generation that came of age as our democracy was about to dawn. It was a generation of young lions that saw the end of apartheid and ushered in a new era of freedom and justice. Philiswe Buthelezi o fanne ka molaetsa o thefuleng maikutlo bakeng sa mohatsa ena Timthethwa ona o badilwe ke motswalle wa lelapa e leng Nolitha Fakude. Standwa Sam, 17 years ago we walked together in the sunlight of love, our hearts entwined, soaked in a magic that words could never fully hold. With you, life became a song, each note more radiant than the last. Each day, a dance of laughter and devotion. You are my king, my protector, my joy. In your eyes, I saw the constellations. Mthethwa o boleketswe kwa Mbonambi KwaZulu-Natal. Harahatela pele Rejoice Ntshwi ya dilemo tse 48 le morahae Morgan Ntshwi ya neng a le dilemo tse 25 ba bolokilwe ka jeno Makgobi Stad pela Mahikeng Northwest. Ketsalong e tshwisitseng batho ba bangata, Rejoice o hlokahetse ka morao bolawa ke morahae le Morgan mafelong a sa tswa feta a beke. Morgan o gagathile Mike Garafu mme ka moramo moahisane a mothunya e le hale ka ho namola. Tirelo phitlho ya mme le morwa ba bapile. Morwa o boleile mmagwe mo tiragalong e tlogetseng ba le bantsi ba gamaregile. Go kete mo go rona thata ha go motho ka mogho bana ba rona ba tsamaileng ka teng ene se sengwe gape se re tsenyeditseng mo tlwa ko teng ke taba ya gore social media e re khoborile ko teng ba tshotse ngwana wa rona ba mo apotswe jalo ba khona go mo ba mo mafatlhatlheng gore ha gona le selo se se botlhoko more than anything ke gore le mabanele wa mabane ha re tsamaya mo toropo ke a go shebile di video. Puso ya selegae e khadile go gatisiwa le go anamisiwa ga tiragalo e mo mafaratlhatlheng. People did not rush to cover the dead mother. People rushed, took their phones, took videos, even before some of the family members were notified. People had the courage and the nerve to distribute that on social networks. We're calling on our people that is not only illegal, but it's disrespectful, it's inhumane. Mme le morwa ba bolokilwe mo mabitleng a bapileng. Sentle Englihihi, SABC News, Makgobi Stad. Harahatela pele mo presidente wa Mehleng wa Afrika Borwa Thabo Mbeki o ipiletsa wa Afrika ho phedisana mmoho le ho se futuhelane. O buile sana mo kitcheneng wa dilemo tse 15 Thabo Mbeki Foundation e thehilwe. South Africa is part of the continent. South Africa is part of the African diaspora. That's part of what hurts me when I see things like Operation Tutula. It hurts.
We can't position ourselves as though we're enemies of other Africans. It's not right. There are problems we've got to solve in this country, and we can't say those problems are solved by people who have migrated to South Africa. We've caused problems. Komishene ya Madlanga e fuputsa diqoso tsa ditlolo tsa molao boitshunyakako ba dipolotiki tsamaisong ya toka le bobodu e tswela pele ka mosebetsi wa yona hosane. Komishene ile ya khina mosebetsi nako e ka bang beke ka morao kula ha molefthenente mogenerale Dumisani Khumalo ya neng a ntse a fana ka bopaki. Komishene e tla tswela pele ka paki e ntjha mme ka oleleng mogenerale Sibiya ke paki ya boraro e tla hlaela komiting ya parlamente bekeng ena diqosong tse entsweng ke mokomishenara wa sepolesa provinseng ya KwaZulu-Natal mogenerale Nhlanhla Mkhwanazi. Setsebi sa ditlolo tsa molao e bile le mofuputsi Mike Paul Hayes o re mokamedi wa sepolesa sa EMPD wa nakwana mobrigadier Julius Mkhwanazi ha so kginwe mosebetsing ka lebaka la tshireletso e wa e fumanang ho tswa sehlopheng sa dinokwane se nang le maqhama le bahlanka ba mmuso. Bolhesi o re ka ha diqoso tse kgahlano le Brigadier Mkhwanazi di le hlokolosi o tshwanetse ibe o ile a kginwa hang mosebetsing. Mkhwanazi o qoswa ka ho ngodisa dikoloi tsa private tsa mohwebi Vusmusi Ket Matlala e le dikoloi tsa masepala le ho di kenya mabone a sebediswang dikoloing tsa sepolesa. Ke dilemo botsamaisi ba sepolesa bo le ka tlasa kgatello ho netefatsa hore ba nehela baahi station sa sepolesa se ahilweng ka bokgabane se tla fihlella ditlhoko tsa bona. Toro ena e phethahetse jwale ka morao a wa station sa Sonskane seo e leng karolo ya station tse 112 sa sepolesa se ahilweng tlasa nako ya dilemo tse 5 provinseng ya Freistata. Station sa nakwana sa maphodisa ka motseng wa Phase 5 ka Bloemfontein se tla bolotswe le go agiwa ka leswa. Ibile sebaka sa mengwaga mo badudi ba bego ba gapeletswe go bega molato ya bona stationeng sa Bloemspruit seo se le go kgole le mo ba dula go gona. Ke thabile haholo hobane ntse ngata di tlo etsahala. Seponesa se tla kgona hore ha motho a le mathateng a thusahale le bona ha motho a fihla banke batho ka bonnete. Tona ya maphodisa ya Namo Saswere Firos Kachalia o dumetse gore station se sa maphodisa sa Sonskane se lefelong leo le farafarilwego ke bosenyi. I got a presentation before going to the police station. The kind of crime you see in Sonskane is the kind of crime we see in a lot of our communities because of the high levels of poverty, unemployment and inequality. Tona kgolo ya Free State ile ya mogela go bulwa ga station se gomme a kgopela gore station se thuse setšhaba ka dinako tsohle. Sebaka sena se ke dibaka tse ding tsa rona tse re tlhotlhontshang ditsebe tse sa robatseng haholo ka crime. Di na le batho ba ileng hore ba bitsa ba ipei, di na le batho bana ba sena ditokomane tsa ho ba mona. Mme re thabile haholo tsatsing lena ha kopo ya ka e ile ya amohelwa ne ke kopa le tla mona le tla fela le tlo re jwetsa hore police station ena ke police station e felletseng e le tla e fang boemo ba captain. Badudi ba tlhotlheleditswe go ka hlokomela station se gore se kgone go phethisha dinako tsa bona. Mo e haregela dialao tsa matjhaba Israel se lokollotse magologolo a baahi ba Palestina ba seng ba khutletse malapeng a bona le boya la Gaza nakong ena ho kentsweng tshebetsong tumelano ya peo ya dihlomofatshe mme Hamas e tlameha hore hosane e be lokollotse baahi ba Israel ba ntse ba le ditlamong tsa yona. Nake di bile hakalo tsa ka jeno di hlophisitse ho fihlela hakalo fela kopana le moifo wa Setswana hosane ho tla hasetsa ditaba horeng ya bosupa ho tswa ho rona le moifo sala hantle tsa bolipi di a latela.